Adi baserek-erek nomor 2 Mama Ginting 81 tatapan kamahuli Mama Ginting kepekam penipu. Langsung masuk Mang. Bagi bulu perindu melekat ke soradu, tapi ukur telah pernah sampiu. Kami doaku nakan surah-surahdu menekan aku Mama Ginting kepengen catidu. Kam gangang jadi tiga singiani pusuku lagal pernah lid lima rindu bangku, tapi yang terangkate bandu timbang kayonku. Kami di baru Mama Ginting kepeaya mayandu. Engkau dia Mama Ginting, aku terlanjur sayang. Engkau dia sina sana ku berbadu. Ya tare. Hey, Adi baserek-erek yo. Tatapan kamu bunyi yay. Penipu. Lagi ya. Adi basa gegana. Lah biasa dalusin Mama Ginting bandu di berudu. Jangan ya, satu aja ya, satu cukup. Di beruin tapi perlu panggil kade, punya istri cukup satu. Kabe keluarga bagus, mantap, mantap. Wah, Mama Ginting. Wah, Mama Ginting. Apa ini Mama Ginting? Oh iya, nama Mama Ginting. Angkengan cande tiga singiani pusuku lama pernah linduan hidup.